Haisakoshi yake kisha nakutana asema tisia bada vile leo najua kama temwe de Jehova shie haiko ile watatujua kwa neno la nani la Yesu. Neno la Mungu atakujulisha kwamba uko temwe wa Yesu, yani kubakia temwe wa Jehova ni sawa vile ungekuwa na bakio na vala maravanga bibishaka chuya benye habiko tena kuta, yani mazili pendwa, lakini shie tunabakia sasa tuko muwakati, injili ya wakati, message dita, message ya muda yenye napashwa, yani ile message centrale ni Yesu Kristo vile Mungu mkubwa na nani na ubatizo halali mjina la Yesu Kristo na vingine vinafuata ndio message ya wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye anakuona kwa lipita anaona directement amen en soi, anaona pasteur wako en soi, anaona ba frere yote en soi. Hapana kwenye lipita sema hii naona ingia kule mnavala hivi ndani na wewe mnavala hivi. Mbona mnasemaga zenyo mna hivi na wewe dad misuko ya hivi. Mungu atubariki na bariki wewe kwenda kwa Mungu na sote tuseme nini? Amen.